Ćao svima, sada da vidimo kako radimo grupne popuste. Primjer, ukoliko smo već u sezona i želimo da uradimo popust na neka vila ili hotel gdje imamo više soba, umjesto da ulazimo soba po soba, to možemo da dodamo to. Idemo specijalan popust i kažemo da ova 2 termina imamo popust koji krene od 1. juli i važi do 10. juli i iznos na popust je 20%. Kada stisnemo sačuvaj, sve sobe u te termine od ova vila su na popust, ili ukoliko želimo da uradimo pravilo za last minute, kada da last minute popust krene, kažemo da, primjer za ova 2 termina, da ukoliko sobe nisu ispunjene do 10.8.26, popust automatski da se presmeta na sva soba što nije ispunjena u ovoj termin. Ovo je neko pravilo što nama zaštiti da ne radimo monitoring svaki dan na prodaja i znamo da 10 dana pre prodaja, primjer, krene popust. Tako. I to je to. Hvala vam.